Thokozani bogogo, thokozani bomkhulu, thokozani emakhaya, sibingelela yonke imindeni emakhaya ngokuhlukahlukana kwamasiko nezinto nemikhuba, uhlukahlukana kweindawo, uhlukahlukana kwegodi. Namhlanje ngithe ake ngithathe leli thuba leli ke nami ngiphonsele esivivaneni njengoba sesibe khona emsakazweni thizeni. Siphinde futhi le ingxoxo lezi siphinde siqhubeke nazo sesisodwa. Namhlanje sikhuluma ngithe njena asikhulumeni ngento ejulile. Ejule ngayiphi indlela na. Namhlanje ngifisa ukuthi sikhulumeni ngokubaluleka kokuganwa. Uyazi ngakhula mina ngazi ukuthi uma uganiwe akuyena umfazi wakho loyo umfazi kayihlo. Kanjani na ngoba umfazi ozokwandisa umuzi wakwenu noma ikwenu. Ukubaleka komshado kubalekile even noma mhlambe kuthiwa uyiChristian kubalekile noma ukholelwa emadlozeni njengathi. Ngokwethonga ke ubalekile umshado ngokuthi ithonga suke lijabula libona ukuthi kushuthi lo muzi lona uyakhula, kushuthi lo muzi lona usazokhula, usazondlondlobala ngaphezulu kokuthi kwamanje ukuthi njoba ungaka chaza ukuthi lo muzi usazokhula. Bese uyithatha ke ingane yabantu wenza amalungiselelo yoqanjwa amanga kubo noma kuyolotsholwa kubuye lapho kwenziwe yonke into. Wena bese usuka lengane lena usuyenza imbuzi ekhaya. Awusayinaka ke lengane lena ingane siba namakhezana. Mhlawumbe ungayibuza ukuthi umuntu wesifazane uba namakhizana kanjani. Umuntu wesifazane uhamba abe nolaka. Ulaka lolu luyapi na? Ulaka lolu ulaka lokuthi kukhona lana ngasajabuli khona lo muntu wesifazane. Ukuphatheka kwakhe lo muntu wesifazane kabi la emagcekeni akini kusuke kuzwa abantu abadala ubuhlungu. Ubone wena izinto ezingasakulunga ngisho emsebenzini kwenzani yonke into oyenzayo izinto zakho nje zonke ayisalunga izinto zakho ayisabambeki. Cha, yingoba kwenzeka lokho ngoba le ithonga lakho okuyilona lona elikuphela umfazi aliseneme ngawe, alisajabulile ngawe ngoba wena usuzenza ngathi ungcono, usucabanga lo mfazi wakho. Umbuzo uba wodwa ke lapho mase sifike leso sigaba leso ukuthi la usucabanga khona lo mfazi wakho akena wethonga. Kungani kuba khona abantu abayimisele ngempela abanayo yonke imali umuntu afise athi intombi ayihlali ilokhuzana. Wena ube nenhlanhla wena wathola umakoti wamthola umfazi okuthandayo akuzalilingana umntana abantu alishiye kuba azashintshe nesibongo ayibize ngesibongo sakho kodwa wena ugcine futhi lo muntu loyo ungakwazi ukuthi umnakekele ungomondli umthathisa njena okusidwedwe sala ekhaya. Ingakho ngithi umfazi ugcina abe namakhezane. Lamakhezane lawa ke esikhathini esiphila kuso akusho ukuthi umfazi meseqa ehamba ayokhishwa amakhezane ukushuthi usuke efeba vele kusukela kubo. Cha, abafazi bayakwazi ukubekezela kodwa kuze kufika isikhathi thina abantu besilisa esibakhiphaye kubekezeleni kwabo baze bayibonise elinye side lempilo abangelona. Abanye ke la ngaphandle kunamadoda ake agadlayo ke ngilukuzana ngekhafulo okashela ngemithi ayenza yonke into. Uyibuzeke wena ukuthi lo mfazi wamthola kanjani. Nawe kumisa isikhathi umuyisha amakhala uyibuza ukuthi lo mfazi wamthola kanjani. Ube nenhlanhla ngoba khona ithonga lakini athi likubhekile leli thonga lakini la kunika lo muntu wesifazana wasuganga ngalo leli thonga lakini laselisuka ke wasekufika ithonga elibi selingena lo muntu wesifazana noma amanyala amabi mhlambe ufuzo thizeni lokhuzana lokuphinga thizeni athi lukhona vele usukela kubo mhlambe umkhokha kade asuka nawo kubo usumngana kalula ngoba leli thonga lamletha la ekhaya selidubile seliphumile kuye ngoba alikwazi ukuyibona ngawe kulona. So esichazayo ukuthi ikubalekile ke ngani zakwethu ukuthi abantu besifazane sibaphathe kahle
abantu besifazane kuye yonke into esiyenzayo njena baphatheke kahle bejabule abantu besifazane yazi kuhle ukuthi umunoma wakho unamama ekhaya ukumbuza ukuthi umntakwethu ku right khamba kahle athi hayi baba konke khamba kahle ngakwena uthi hayi nami ngi right sithanda sami hayi ubona njani usuku lakho hayi bilo right ulale kahle ngiyacela ke abufuna siqhubeka lengxoxo lena bangithinta ku 0835339183 Maluchu.